morning walk panin khila hianin lungin an lo vom ngat maya an kaliam noi nge ni kan han endon ni ru lewan hi mel ve o ka te kan in tang kan mudan chuan hello ni nge ni hi alian zek mai le ngala an lo that lo chu van ti zie ni lo sela chu hei poi tham khopang chu kan don ro pui sia a sei je ka ni fitli po mar chuanin fitli mo fit nga mo chu tling nge ang po mar chuanin tun lai phe chuanin dam doi tan an mang na sa re phi du chuan om nge nga vom ne khub me he helai romantic road anti khania Mother Teresa home bul chi he ni kanin bul mai nia Mother Teresa home de po he rongan lo noi tha in la hin lo la chei fai nuam thin le mai kan no pan lai tang he lai chu kan kal tlang la reng kong ania helai kong lai kal san top lovini mu piang ron ril don nia tia ke kal zok kha scooty chuang he na khanin ladu mayanom ring deoniang dam doi ta na rep du nom ring pon mai theini ti chuan he gan tlang lo lo nga bul na hi hela hianin seminary oma lai gate ilu chapona nia kota khianin volleyball court le basketball court te po mani hela hi St. John sakal lai te ta hian an oma Catholic mi le sa ni anga ya heta tang an zir chu hi chuanin brother te father te khan ni thei bokani ti chuanin pa zel ero ngai thina kanu pan lai high school kan kalve lai adanang kha le ni chuanin pa zel tan lo chuanin kalchun zom thei ani thin om chun zom thei ni thin lova he achak apielo ka sonin Saint Maria Gority School oma kini bo Saint Maria he kan bultan na adia bulna ya hianin downfield upper field in khelna mun nuam ta ko ma hela bo hit an footballer lar tuai te po bultan nan an mang ve tho mai downfield te po so ni helai hi tilang cholo loina ke tilai chho hi romantic road kan no pan lai tanga lun em mai khania he Saint Maria lu thlang na gate kan kalve lai chuanin helai tuna concrete building nita also some type vekan nia amun lai mai ro chu danglam tam lem lo ti chuan ki lai ki helai building sin phet gan mui chu kal lai chuan an samana ni chuan Mother Teresa te inkhom bang pon ron kal tha ni heta hian
heti lai hi dropping zone ania Saint Maria kalte in tha nge an chuk donin tahin man mode in chuk zuaya helai ro parking area ani khi lampanga achak lampanga tule kan tilang vele lolod ange helai poi dropping zone thoni sikul kalhun lai chen lun thei khop maya jingda riat le minute som ni atanga dar ko inka rahi chon helai hi one way ni thina khi lam atanga ron tlan thak chau khi a thei ani tilai tang hianin Saint Maria chu lang chiang ta a lunga leng thin khop mai primary le middle school kan an kal chu ve zak na khania kapa na thona wangin kon pui tren kol si ba kan in son lim khan pol ni kumlak loa Saint Maria han kan valut ve ni an zir pui the hon ngai om thin le mai ming pumin kan ko lol mai khang la kha chuan anu mani sang te tiamin ko pon om ngai lo wala lom sang ti eng ko kha ming pum kha nuam thin ni ken point ka thian te ming pum ko lol melody zoram lian ti te lal than cham ti te ming pum eng ko lol kha nuam thin helai hi lang chiang ro mai the downfield kan ti la re me mani hi la hian upper field om boka kan te chho vele rim sim nge rulen lo vom hlum kal zel ti to meng o lai vele gan soi fi lo longe romantic road lar theine lai kol si ba chuan tuna point la lar zana hen heng lai vel te po hianin a le nan le thian zau hain kom khom nan te po hian an lamang ve thoi lai road side vel hi lai hi seminary khani khulai tanga ron ti lan kha hela pang sir hi nia heta hianin music te pon play ri ve burbur thin ben inan man thei full set music instrument te po hin nei in ka ria chon khuda kan soi to ang khanin basketball court le volleyball court om boka seminary a hianin sports lampang tuitan le music tuitan le khazir thul chuang silo le khazir tha tho sin hunan mang thina kan kal velai Saint John sang kan kal velai te chuanin kan thian te po kha seminary tanga run kal kha chu sports an thei in fit individual ate major game ate khanin loman te khan lan thei mani zona robata te khang te po kha ra chuak rum bulgur an eina sa bulgur energy kan ti sak thina an bulgur ei dekha chakpui niang kan ti thina chumai ba ka hun bi taka an ein an ina an mu in an tho boka hum tluana khatianga omna na kha chu an lo ngi bi kan yang khilai khi kan thleng tho lo longa Saint Maria ano pang fate le naute thla tu te hianin khilai khi dropping zone an man dan te khi kan en chiang le lo longe tuna chon hei kon lian pui an chop chu thin kha an la ron da lo hei sikul kal don nai da riat le minute som panga ti vel bot rang hi chuan la hianin helai kong la hianin kon lian pui hi kong hi mi divider tan hian anda thina chu mang tangkai khop mai sister te in khom po aron ho thla heti la hi ni mun pui ber chu Saint Maria kal tur te lu thak na helai hi akon pui ber chu nia ta hianin drop a helam panga hianin sikul na pang thla tur te ding lam panga hianin kong ding lam pang achan ve ding lam panga hianan
an lut thla thina chuan thla tur ni lo kal tlang tur chu kongpui vela pang hian an tlang thla thina ni helai hi spot nan te pon hmang ve na sa thin de me a ulai khonin sister te po hian han ngai mo thin kho maya kong sira bol lo te han paya han luchia chuan spot nan te pon lo mang boka chung vel chuin pol deuh nuai thina ni helai te po hi kan thirang helai hmuna hian bol lo pai phal ani lo a in tia amaro chu hei thil bol lo te chu kan hmunual tho maya puro lo fiam thu takin helai hianin no parking han ti chuan motor park thei ti ang deuh khan helai hmuna hian bol lo pai phal ani lo velai council a village council velai kolsi vc ten han an tia hi a thareng mai pai phal lo ti na hmuna hian a pai thei ani ti an lo hrian lo pai zel mai a so lampang so St John's ania kan tilang le lo long e o sikul kalai angayom thina helai han kal hi chuanin mun dang dang atanga kan sikul kalpui te le kolasi pa mi te ngei poin an lo mu vele tan po an tilang vele sim mangi la hian kol catholic compound le convent road a bollo engchi ma pai phalani lo by order catholic church saintia zom sanga tha khop mai heng te po hi helai kan pheizel chuan hi St John's alo lang ta ut mai ni heti lai hi Saint Maria na kan zir zo to hnuwa kan han lu chho ve le na St John's ania kan kal hun lai kan higher secondary an ti kha om chho ve le man chi chia pol som pani a pol som pas nuwa pol som pakhat som pani ti kha om ve le man ani kan ma mi te wa kha chon om lowa pu first year second year an zir do zo khan college a BSc ti vel kha han lut ve le nia pu first year second year ti kha hela hian posom pakhat posom pani 11 12 kan ti kha ni hey St John's bul hnai gate bul hnai po hian an spot thina hey om noi mai ni hin ti mol photum na lam ni lovin lai rul tha video kan lak ta ka chon kal chho ta zela lom noi mai ni heng dei sing sak zel manin sul nu sing sak zel hi poi mo ni kan sul nu hi tu ti tan nge kan da thin kan chia thin ti de ru ru am ni so lai St John's Higher Secondary School ania basketball court alo om to a kan kalve hun lai chuan helai basketball court a hian football ground lang ani thine ni section sport kan tia kan lut em maya poriat kan han lu tir te po khanin section sport a kan tela football lang khani thina kan lu tir khan poriat ni chung si khanin kan champion thlatin ka ria goalkeeper tur kha mumalawan goal te men ven tir vela ngayom le mai section sport kan ti hun lai te po ti chuan kan kal hun lai chuan lai building hi saktan sakzo alwa thei ka chuni ve to tho hemi building hi chu he lama hianin building thara hi kan kal hun lai chuanin an la sazo vek lova maro chu luat hei tho si khan po so ba ka so bania ka chuan omani heti tlang hi ka du tok mai don ka duain karon siam thui li tuk ma lo ni nom palange St John's kan kalpui zong tele tunal kalmek te po he sikul
hi a hlut na kan hretlang hlom viau na hriat ani tuna chuan basketball court hatak alom helai hianin du chuan football ala khel thei tiger 5 an tiang hei futsal ground tia dang vel hi lom bawk ani hemi pia kal zela chuanin balakona te venglai te chuwa thlak la chuwa thlak na le a chhouna om ta zel ani helai hi catholic biak in ania chuan compound nuam deuh Paris Hall helai mi lang voi voi Paris Hall ani ti chuanin biak in khaki lama khianin ani zel boka khadi tleng khadu tok mang o kan ho vele phot mai nge in zvain hun man nuam vek ule